ikaze muri uyu mugoroba nk'uko twari twabibasezeranije mu biganiro byacu bya kare. Twari twabwiye ko turi bwibande ku bikorwa bikomeye byapanzwe na perezida wa leta ya Kinshasa ndetse n'irimbura cyangwa irimbuka rya zone ya Minembwe. Ibi bikaba byarapanzwe kuva kera cyane ndetse magingo aya ibi bikaba ari ibika bigera muri bitandatu uri bukurikirane ukamenya akantu ku kandi. Ese byatangiye gute, byagenze gute? Ni munyemerere turaza kubimenya ndetse unasobanukirwe buri kamwe, aho uri bumenye uko situation ihagaze. Ndetse magingo aya umutwe wa P5 akaba ari wo wahawe gahunda ikomeye nyuma y'uko wasimbuye ingeri zitandukanye zo kurandura ino zone ya Minembwe. Biravugwa ko ino zone ya Minembwe leta ya Kinshasa yashakaga n'ubundi kuyiteguriramo ibikorwa ndengakamere byo kuzajya batorezamo abasirikare mu bitero bigiye bitandukanye, ndetse binavugwa yuko hari bujyamo ingabo zirwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bikaba byari byarapanzwe kuva na kera. Ni munyemerere rero mbanze dufate akanya gatoya. Turabizi neza ko muri ibi bihe bitoroshye abenshi tuba twibuka ibyaranze amateka y'igihugu cy'u Rwanda, ariko bikomeje kugenda bigaruka muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'umugambi ukaba ukomeje kugenda utegurwa unanozwa, ndetse bamwe basize bakoze amarorerwa ndetse n'abandi bagiye biyomekaho, ndetse bikomeje kugenda bipangwa. Ni munyemerere rero tuze turebe page nshya nk'uko nari nabibasezeranije. Isezerano burya n'umwenda. Nkukangurira wowe uri kumva Kigali News yuko kubiba urwango cyangwa n'intambara nta kintu byagufasha, kuko buri umuntu ni umuntu, kandi uko umuntu ababara ni nako uwo ari we wese yababara. Buri muntu wese aba ari umuntu. Ni nayo mpamvu buriya ubaye wowe ubwawe wiha agaciro na mugenzi wawe wamuha agaciro, kuko uko wowe ubwawe wababara ni nako n'undi uwo ari we wese yababara. Ku murongo wa telefone rero tuba turi kumwe na Bwana Bizima nyuma yo kuvuga uko situation ihagaze sahi, ariko turi bwifashishwe ibyatanzwe na Michel. Uri bwumve neza umugambi ukomeye wacuzwe na leta ya Kinshasa wo kurandura Minembwe. Magingo aya iyo hataba abaharanira uburenganzira bw'iriya zone sahi Minembwe ntago iba igituyemo abanyamurenge bakeya bagiye basigara, bameye guharanira amahoro ndetse bemera gutanga ubuzima bwabo. Murabizi abagiye batanga ubuzima. Ndanaguhamagarira wowe ukiri hirya no hino gufasha cyangwa guhaguruka nawe ukaba umwe mu bafatanyabikorwa ababa biyemeje guharanira ino zone ya Minembwe ndetse guharanira ubutaka bavukiyeho. Nyemerera rero mbanze nkushimire nkwifuriza amahoro y'Imana wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiri ku murongo wa Kigali News ari ubwa mbere uwujeho nonaha, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ukinjira mu muryango mugari wa Kigali News, wowe badahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Njye muri kumva kandi tugiye gukomezanya. Ni Damien Habumugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Yes, ni ibyo tugiye kuvugaho, kandi ndabizi neza ko ako gace ka zone ya Minembwe kazi, kuko iwanyu ni mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wagiye ukurikirana buri kimwe. Ndagira ngo wenda mbere yuko twumva amateka byimbitse cyangwa n'ibikomeje kugenda biba, turebere hamwe y'ibyagiye bigaragara. Nanjye nubwo ntatuye muri ibyo bice, ariko hari ibigenda bivugwa ndetse n'ibigenda bigaragara. Bwana Bizima, sayi ngiyi ni umubabaro n'agahinda w'umugambi ukomeye wo kuzimya ino zone ya Minembwe.
Yego niko bimeze, ni umugambi usa naho wateguwe cyane. Uribuka ko byagiye biba muri Nord Kivu cyane mu kwica abantu, biza gusa naho bihoshwa n'umutwe wa M23 ubwo wabaga wigarura ibice byinshi bya Masisi. Habaye nk'umutekano, agahenge kabonekaho, ariko ubona ko muri Sud Kivu muri ibice bya Minembwe ho habaye nk'aho habaye isibaniro, kuko ni ibintu bitwaye igihe kinini cyane, ndetse ubona ko ibi nabyo bizabarwa neza nko kubona mu gihugu cy'u Rwanda jenoside babaze iminsi 100, n'aha hari iminsi izabarwa, kuko ni ikintu kidasanzwe kubona umuturage usanzwe agabwaho ibitero amezi agera muri angahe yose, kandi hakoreshwa imbaraga z'umurengera ku ntwaro zikomeye ndetse na drone. Yes, bwana Bizima, rero wenda mu ishusho nshya cyangwa muri ino minsi turareba ibingibi turi kumva by'umutwe wa P5 wahawe misiyo yo kuza kurandura iyi zone ya Minembwe, ariko bizwi neza yuko ino zone ya Minembwe yagiye inaniranwa bitewe n'abemeye guhara ubuzima bwabo cyangwa n'abemeye gutanga amaraso kugira ngo barokore cyangwa sahingi y'izone ya Minembwe ibikiri zone ya Minembwe. Yego niko bimeze, urabona ko ni umugambi wari usa naho wateguwe na FARDC, ariko na leta y'u Burundi basa naho wabikoze, ariko bisa naho binaniranye, kuko urabona ko imbaraga bakoresheje zari imbaraga z'umurengera, ariko byabaye ngombwa ko hari kwa kuboko kw'Imana nyine, nk'uko ubizi neza n'abatuye muri iki gice cy'umurenge bakubwira ko ubwirinzi bukomeye buruta ubw'ingabo zibarinda ari Imana yabubahaye, kuko uzi ko izi drone n'intwaro ziremereye zakoze aha ntizarobanuraga yaba umuturage cyangwa ingabo, ariko urabona kubera ukuboko kw'Imana ko barinzwe bakabagejeje iki gihe bagihari. Ariko by'agashinguracumu nko kuba nk'aho bari bagiye kunoza umugambi, ndetse ari nacyo giteguwe, ni uburyo P5 bije ukurikiranya amateka yayo ukareba urwego ingabo zayo zifite, ntabwo ari ingabo zidasanzwe, ahubwo ni ingabo zamaramaje mu mugambi wari wacuzwe kandi zari zije kuwunoza. Ntabwo ari uburyo bwo kwigarurira ibice byinshi cyangwa se ibice byatakajwe na FARDC, ahubwo ni umugambi umubisha kandi ukomeye wo kurimbura abanyamurenge muri iki gice cya Minembwe. Yes, bwana Bizima, ubwo ni update n'ubundi twagira ngo tumenye. Nkundira mushimire ubundi abakunzi ba Kigali News, mbabwire bakomeze dukomezanye, bumve umupango n'ubundi wo kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Ntago ari ubwa mbere, si ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu, watangijwe na Mayimayi iza kunanirwa, hajyaho leta y'Kinshasa yohereza abasirikare ba FARDC biranga, yohereza abasirikare b'u Burundi biranga, abafatanyabikorwa n'abacashuro birazwi, byagiye biba, none hiyongereyeho P5. Nibanyemerere rero tuze dufate urwo rugendo rwagiye ruba, ndetse nk'uko nari nabibasezeranije, ni munyemerere ubundi duharanire amahoro, kuko amahoro n'ingenzi. Reka ngushimire bwana Bizima, ndumva tutari bwongere ngira ngo kongera kubonana, ariko mu zindi update biri buze gukunda, wenda uri bwongere update mutubwira uko situation ihagaze mu makuru yacu ataha. Yes, nk'uko n'ubundi nari nababwiye yuko gahunda ihari ari yo kumenya umugambi wanonosowe ndetse ugategurwa na leta y'i Kinshasa, aho abenshi bazi yuko ari imirwano gusa cyangwa ari n'ibindi byagiye biba. Ni munyemerere tugendane akantu ku kandi, nk'uko nagiye mbibabwira cyangwa tugenda tubiganiraho. Reka dukomeze twumva bwana Michel asobanura neza uko situation yatangiye nuko byari byifashe. Abantu cyangwa se update ya analyse za Michel, ntabwo ari z'umuryango userukiye, ni analyse zanje ku giti canje. Ubwo abantu rero bazi kubyumva neza, kuko ni wa Michel wa kera ataraje mu zindi nshingano. Ubwo rero ibitekerezo ndibuze gutanga ngaha
abantu baze kumva kuko ari Michel wabitanze. Okay, donc ikibazo warumbajije kubera impamvu z'imyanya uziza kino gihugu twari gutinda kuri kino kibazo, ni ikibazo kirekire cyane, ni ikibazo gisaba ubusobanuro burebure, kandi sinzi impamvu kimbajije, nari nzi kuko tukireka ariko ukibajije kubera ko uzi kuko twakiganiriyeho kenshi kandi tugifiteho amakuru menshi. Iyi ntambara y'akarere yo mu karere k'imisozi miremire ifite amafaze kandi buri faze igira narrative yayo. Ni ukuvuga ngo buri gihe cyose iyo hariho faze bagezeho y'intambara bagomba kuba bafite narrative, bagomba kuzana propaganda yayo itandukanye n'iy'ubushize kugira ngo babashe kwifeeding abaturage, babashe kwifeeding abanyamurenge bahabicwa bakorera ubwicanyi, kugira ngo bafate isi ku maso ibyo baba badukorera, wenda ibyo tuhadukorerwa na leta n'iyi leta Tshisekedi, ariyo regime ya Tshisekedi n'abambari bayo wa leta y'u Burundi, abantu babashe kumenya ikigenda. Donc nihuta kugira ngo abantu bumve neza ikibazo uko kimeze, dushorerana n'ikibazo twatumenye twaturara mu ntambara, tunamenya n'uburyo tugomba kwirwanya. Faze ya mbere yari faze yo kuvuga yuko tugomba kwimurwa mu karere tukava mu Minembwe, kugira ngo Minembwe ikoreshwe nk'akarere kagomba gutera ibindi bihugu cyangwa se kagomba gutera u Rwanda. Niyo yari faze ya mbere, basaba yuko tugomba kwimurwa mu karere ka Minembwe ka Murenge, aricyo gihe babanje gukoresha Maimai groupe zose arme negative zari muri Plateau, ariko leta irabanza irihisha. Noneho basaba yuko abo ba Maimai badutwikira bakatwamura ibyacu, bakatwirukana mu karere, and then bakawukipira Haut Plateau. Noneho bagashaka uburyo Haut Plateau iba terrain ya base militaire igomba gutegurirwamo intambara zitera ibindi bihugu. Iyo faze yavuga ko abanyamurenge ari abanyarwanda bagomba gutaha. Niyo ntambara yabaye depuis 2017 kugeza muri 2018 mu kwezi kwa gatatu. Mu bihumbi 2018 mu kwezi kw'icyenda bahinduye conspiracy cyangwa se bahinduye narrative, bavuga yuko abanyamurenge bahabirukanwa kubera kuko bashaka gucamo igihugu bakoresheje iriya komine bari bahawe, kandi komine bakayigira igitangaza. Buriya komine ikiri komine ya Minembwe ntabwo yagiraga Irundu, kuko Irundu hari itombwe. Komine ya Minembwe yagiraga kwa kiyo igakenke, ikaja bukaza Gakenke, ikagera muri Madegu, ikagera mu Gawe kw'Ibishashu n'ahantu bita kwa Birya bakomeye no mu Kivu Kivu, kiyageze irenga aho ngaho. Ariko narrative ya faze y'intambara twari turimo bavuga ko komine ihayigenda ikagera mu Kamanyura, bakayiroza kuri frontiere y'u Rwanda, bashaka kuvuga ko komine ngo dushaka kwegeka ku Rwanda. Sinzi ko icyo gihe ucibuka bavuga yuko komine yabaye parti y'u Rwanda kubera kuko bayizanye bayigeza mu Kamanyura. Kandi Kamanyura buriya iri muri territoire ya Walungu, kubera kuko iyo wambutse ikiraro cya Kamanyura uba winjiye muri territoire ya Walungu, ntabwo ukiri muri territoire d'Uvira uhereye aho bita za Katokota. Ariko icyo gihe bavuga ko komine ya Minembwe igera muri Kamanyura kugira ngo basiga abanyamurenge icacu kuba bashaka gucamo igihugu bakijana mu Rwanda. Izo nazo zabaye the narrative yatumye leta yongera imbaraga muri groupe armée zose zari muri Minembwe kugira ngo basenye abanyamurenge babirukane muri karakarere. Faze ya kabiri rero yari faze yo kuvuga ngo ari nabo Tshisekedi yaje kuri YouTube avuga yuko agomba guhagarika komine ya Minembwe kubera amakuru yari afite abaturage na pressure y'abaturage yari afite. Avyivugira kuri televiziyo yuko ibyo yakoze yabikoze ari kugira ngo anezeze abaturage bamwe ababaza abandi. Komine ya Minembwe arayanira ayikuraho. Iyo ni faze ya mbere. Sinzi kunyumva bwana munyamakuru. Yakabya urakumva neza cyane. Faze ya gatatu rero yari faze yo kuvuga ngo ni mwatake akarere kose cyarimo, parce que intambara yabanje gutangirira mu hagati ahantu bita mu Mizinga. Noneho irabanza iraduelinga mu Mizinga na za Mikenge. Baravuga ati no, nimba ikibazo cyaraturutse ku rupfu rw'Akawaza, ifoke intambara ituka mu turere twose. Batangira gutera Indondo, batangira gutera Mibunda, batangira gutera Minembwe, batangira gutera n'uduce tumwe twugarije za Rugezi. Noneho bavuga yuko twebwe twatangiye processus yo kwirwanaho
kugira ngo turekipereho plateau twirukana ababembe n'abafurero mihana yabo. Aribwo habaye gusenyera igihugu cyarimwe, abaho gutwikira abanyamurenge igihugu cyarimwe, kandi aho hose batwitse. Murabyumva rero uko biba byifashe nk'uko nagiye mbabwira. Mumbabarire mukomeze mukurikirana akantu ku kandi mwumve ko ibintu atari ibya none cyangwa atari iby'ubu ngubu, kuko akenshi na kenshi hari ibivugwa mukagira ngo ni ibihuha n'iki, ariko ibiri gukorwa n'ubundi muri ino zone ni ibyapanzwe cyangwa byateguwe, kandi ubona yuko bimaze kugera kure. Ariko nk'uko tujya tubivuga, ukora ibibi n'ubundi aba azi yuko azabigeraho, ariko uko byagenda kose inkozi y'ibibi ntago ijya ibura kubona amakosa cyangwa ingaruka z'amakosa uba warakoze. Ni nayo mpamvu buriya kugira neza ari wo muti muzima, cyangwa guharanira ibyiza ari byo byagakwiye kuranga buri umwe. Mu biziba harika, muri ruhuha harika, ubona ko gihuhoje mu kabanje harika, mu minembwe harika zibiri, mu mikenge harika, mu kamombo harika, inyabindi mu gipupu harika, mu gipupu bwaho harika, mu makayina harika, uturambo harika, kuri Nyabihoma harika, kwitara kwa Mukizi harika, mu Gashasha harika, za FARDC. Mu kamombo harika, ku Kanihura harika, mu Cakira harika, mu Bijombo harika, ku Muramza harika. Iyo ni faze ya kabiri. Ifaze ya mbere mwumvise ko bayikoze mu buryo nyine bashatse kubateza abamayimayi. Acteur principal w'ibikorwa byabikorwa abanyamurenge byo kubasenyera no kubanyega ibyabo. Ico gihe abantu barapfaga abanyamurenge barapfa cyane. Ndakwibutsa abantu baguye mu mizinga bari mu muhungu witwa Badudu, hari hapfuye abasore babiri bari bategamiye ahantu bita kuri Karunga, bafanye n'umugore baremuye mu gatanu ko mu Bijombo. Hari hapfuye umugabo mu pasiteri bari biciye ahantu bita mu Karunyo avuye kukoshanyiriza umwana wiwe mu mizinga. Hari hamaze gupfa abantu benshi cyane, bapfa bicwa n'abaturage b'abafurero n'ababembe. Leta hari yayireba, kandi ico gihe cyose abanyamurenge abashefu bagendaga kureba leta bakayibwira ngo nimuhagarike ubwicanyi, nimuhagarike zino ntambara twadushobora tubwo abanyamurenge nta ntambara dushaka. Iyo periode yaratambutse, haza kuzaho noneho periode ya kane. Iyo niho tubwira bukeya uburyo twirwaneho yayirwanya. Iyo periode uyikonjereho bukeya, uzategura ikiganiro cyinshi. Icyo gihe iyo periode yose yarwanywe kuva 2017-2019 nico ni gihe cyatwirwaneho na Android. Nico gihe wumvaga bari kurwana Fande General Bakari ataragira Minembwe. Icyo gihe barwaniraga muri misozi, ariko kandi abasore b'umuco hagati bari iwabo, abanyaminembwe bari iwabo batabarana mu gihe batewe, kuko bateraga mu ziciro akavuga Minembwe iterwa, ico hagati kitatewe. Ab'umuco hagati bagatanga musarada mu Minembwe, bwaca bakagaruka. Akavuga umuco hagati baterwa, ab'indondo bakabatabara, na Minembwe bakabura bakarasa umwanzi, bamara kumusubiza inyuma Rwanda bagasubira iwabo. Ico gihe bari n'abakeya cyane barwana intambara y'urusorongo, barwana batesha banamura bonora. Imihana yarahiye, abanyamurenge gusa bazingiye mu duce dukeya, bari hari Mikenge mu nkambi, abandi bari mu Minembwe. Rugezi yari kimwe abantu n'ibica Bijombo cyari kigitwe cyose, ariko ico hagati cyose na Mibunda byari byaramaze gusenyuka igihe Semahurungure, Colonel Semahurungure apfuye. Sinzi kuzibuka neza. Icyo gihe leta yaho zikubitira inka zanyazwe z'abanyamibunda, inka ibihumbi birenga ijana zanyazwe z'abanyamibunda, zashorewe mu Mikenge bikuye kwa Sebikamira abaturage aho bari. Hariho Ekemba ari uri mu Mikenge. Icyo gihe hari General Katembo ataratsimburwa mu Minembwe n'uwitwa General Muhima. Izo nka zakuwe kwa Sebikamira mu Mikenge, zicishwa ku kibuga cy'indege, zinyura mu batuganyi zarenga mu Marundi, zimanuka mu Turambo zigera kuri Nyarurambi, zinjira ikibira abagabo babazireba, FARDC aho ngaho yazirebera. Donc icyo gihe leta yaho zibwira abanyamurenge ngo nimureke gukurikira amayi tabarasa, bahitamo kubakurikira baje kugarura inka, FARDC kabatega ambushe batashika barasa. Ariko leta itaraje ku mugaragaro ngo irwane ku mugaragaro. Faze ya gatanu rero ni faze y'igihe FARDC ubwayo yahagurutse gusenya Rugezi, home base bari bamaze gutsindwa amarembo ya Gahwera n'amarembo ya Kivumu n'Amarango,
Mayimayi yarabuze uburyo ifata Minembwe iravuga ati base imwe tugomba gusigara ni Rugezi. None ni gudusenyera Rugezi ariyo twicaramo ari bizo bibirindiro bikuru bidufasha kugira ngo na leta itabara ari ku Ndondo, Mayimayi na FDLR zose bize bije mu Rugezi ariho byicara cyo dutera Minembwe kubera ko dufite point strategique ya Rugezi. Uravyibuka kuko Rugezi yatewe uwitwa Colonel Nyenyera aja Minembwe aja Nyenyera yari mu Minembwe. Uravyibuka kuko yavuyeyo deja kubera kuko yarwanye intambara Rugezi babasubije ijya kwa Sabune. FARDC yahise imwinterpera kuko yabize gute yamenyemo umuriro wo kubuza ko Rugezi igomba gusha. Bahita bamuhamagaza Kinshasa. Sinzi kubyibuka neza gwara komurisa yego. Bukeye bazana General Muhima. General Muhima amaze kuza yafashe system yo gufata ingabo zose za FARDC zija muri amarembo aduye yaturukaga. Abari ba deploying amaka kugira ngo FARDC izi Mayimayi ziza zite FARDC zihinduke FARDC kuko Mayimayi zarazaga zikagira mu madego zikaza gutwara zo kurya zambaye teri ya FARDC zisuye marango. Ariko abahungu b'Abanyamurenge n'abagabo bakavuga ati abana abafurero tabazi tabasinga n'abana bahana batera Minembwe panda umwaka n'amezi 8 ibitero biza biba Minembwe buri munsi barimwe n'Imana amarembo yose dutewe n'amarembo acunzwe na FARDC. Abantu bakibaza ukuntu Mayimayi ziza zigacishika muri FARDC zikazitwara FARDC yitwa nguzungurutsa abaturage. Bitandukanye rero abantu bahaba dukurikiye bumve ko izakorwaga na leta ariko zakorwa na leta n'umuntu umwe ugitice ya reka ndagweze umufana kukivu muharika mu marago masharika mu rutigitarika inka zageza zinyagwa kuri Nyabihoma kuri Nyabihugu izindi zikavangaha mu bagemeka kuri Runono zikaciga isombe zikinjira mu marango arimo abasirikare zigatambuka zikanyagwa bakaza bagasingira inka kwitutsi hakujye kwibishasho zikinjira zigatambuka mu gahwera harika ya leta zikinjira mu mvugamo zikanyura mu rugabano zikanyagwa bakaza bagafata inka hakurya mu basege go kwimishasho bakazambura kwa bijya bakomeye mwirango harika ya leta bakazirengura mu ibumba zikagenda bakaza mu biziba ahangaha bagasara ku kabingo bagashorera inka harika bakazinyuza mu Rugezi harika zikinjira kibira zikagenda cinatete izindi bakaza muri Nyagishasha zikanyura muri Rubuga zikinjira mu Kabanju zikagenda FARDC aho ngaho ngo buce general amaze kuza rero General Makarika amaze ubwo ko ndibutse mu maze teze abantu isura y'uko ibintu byagiye bikora byo bumva neza. General Makarika amaze kuza rero nibwo yahereye ku Ndondo yinjira mu Cuhagati arabaza Cuhagati afata abaturage bose bari barahunze Cuhagati bazakabaraca ndetse Cuhagati zagwerera zombi arabazana ndetse n'abamwe muri Mibunda bari banze kuba mu Mikenke bafite inka zabo baje kuragira arabazana abashira mu Mukarati abashira mu ahantu bita mu Rwondo arabubakira mu Kamombe barahinga ngo bamare gutura amaze guca umwanzi ahamagara abafurere ngo bakorere conciliation yo kubahuza n'abaturage intambara irangira abafurere n'Abanyamurenge. Abafurere bamaze kwiyunga yuko ko Karoti yagiye mu Rwondo mu Kamombo ahasanga bene abo bafurere bavuye mu gihuru baje basanga Abanyamurenge bari kumwe n'Abanyamurenge baturanye. General yarabazanye leta iricara isanga strategy ya General Makarika yatwigwaneho niyo gukora reconciliation mu Banyamurenge n'abafurero intambara nitubona dutakaje abafurero n'ababembe Abanyamurenge bakabarekipera ntabwo FARDC tuzagira kuri ntego gusenya Abanyamurenge mu Karugare. Leta noneho ifata initiative ku giti cyayo cyo kwirasira Kamombo ariko witwa Colonel G n'uwitwa Colonel Emma baje bararasa mu Karati baraza niho haje kugwa intambara ya mbere yaje kugwa mu witwa Colonel Yawunde na Ikembe yarahari na Ikembe yarahari niwe komanda urugamba ni wari mu gipupa. Donc icyo urwo rugamba rwa mbere ariko wibuka ko kandi Minembwe yigeze gutengwa batabagwa n'uwitwa Colonel Simewo avuye mu Rurambo barwana intambara yo kuri Evomi ya mbere zo wumva Mayimayi zageze kuri Evomi katendwa hari Colonel Simewo arazamuka avuye ku Ndondo atabara abaturage arwanira kuri Evomi. Sinzi ko wabuzibuka neza babaze kubona kuko General Makarika yatangiye initiative yo kwigereza andi maturage yazanye abafurero babazanye muhana karatuma delegation z'abashefu zikaje kubona n'abandi n'abafurero n'ababembe ngo bareke intambara baravuga atangaha kitwoshobora intambara Abanyamurenge bumvikanye n'abafurero nibwo baje basenya Kamombo kandi ntibayisegesha Mayimayi leta nyine iratera ku mugaragaro isenya abaturage bari bamaze gutura iragenda irashoka isenya Kamombo.
bukeye iyo ntambara basa nkaho bamaze kwitsindwa, haje gusubira kandi gutegurwa ibitero bikomeye byabaye mu Rugezi, ariho hari baze ya Rugezi yarimo Mayimayi, Red Tabara ni Mayimayi z'uburyo bwose. Uribuka kuko ico gihe kandi leta Tshisekedi yatanze amafaranga yohereza abagabo bo mu Banyamurenge bigira abahanuzi n'abarusi b'inzozi. Sinzi kubyibuka. Bakavuga ngo barazana bavuga ngo hari imfizi ndizoja mu Rugezi ngo zagenda ari zibiri, ngo imwe ngo izogenda ishikigweyo, ngo indi garuka iry'umwana. Babyumva n'umukungu. Yes, muri iyo period nibwo Rugezi yasenyutse, irimo abambari bose Rugezi irasenyuka, bibabaza leta cyane. Ico gihe hashize iminsi ibiri Rugezi isenyutse, nibwo umusirikare yaje mu Madegu yica umwana witwa Mugasa. Yamfize nyine igira gute iry'umwana. Niba urumva ni ibintu bari bapanze, urumva bazazana faze bagahita bategura narrative kumvisha Abanyamurenge mu nzozi, ni mugende mureke leta mureke kuvuga mu mirivu mushe mu kanwa ndi muvuge, bazana ibintu byo kucananyikisha abaturage. Donc iyo bafite umugambi bazana narrative, bakazana n'ukuntu bagomba kwisora mu baturage, kugira ngo abaturage batangira bayimenyere neza, bumve ko urugamba ari rubiteye ubwoba. None Abanyamurenge kwirwanaho babikinye, batangire batege amajosi bapfe. Ico kirarangira, batangira rero operation zagiye zikorwa, aribwo bagiye kuzana umugabo witwa Damascene w'Interabo. Zagiye zikorwa, aribwo bagiye kuzana umugabo witwa Damascene w'Interabo. Amwibuka ngo bafatire Gahwera, ngo bafatire Minembwe, yavuye mu Gahwera. Urabyibuka je panze? Tubyibuka? Yego ndabyibuka. Bukeye General akiri mu Kamombo, nibwo rero General Charles Sematama amanutse mu Minembwe, asiga iwabo mu Bijabo, aragenda aja mu Minembwe. Ngo ashika mu Minembwe aja muri ya marango yose FARDC yaririmo, hamwe umwanzi yinjirira abakuramo. Haca amezi atandatu, yuko ko hashiye amezi atandatu nta gitero mu Minembwe kibaye. Adu yaravuye mu marango, ntarago nari mwadu yatera. Adu yari muri intambara hehe, yari muri intambara iriya za Rugezi ari asigatera, ariko amarembo yose yugarije Minembwe twigwane maze kwerekera. Nibwo leta yabonye ko rugambi rusinzwe, bazana Abarundi. Abarundi bazamutse mu Minembwe twigwane udashire mu marango, yarayo intambara itangiye. Adu yasigaje aje kwiba bakamurasa agasubirayo, bafite arenge mu Minembwe, bafite mission kugira ngo baze bavuge yuko baje kurasa Red Tabara. Ariko kibarasa Red Tabara bavuye muri plaine, bamaze kuvangana na leta ya Kongo. Icyo gihe hari yave, barazamuka kuri Kageregere, bararenga Igahororo, bashika kuri Igahororo umunsi wa mbere baharenga Abarundi batwikiza umuturage. Yego, banyagana amahuzu y'umugore wari wabombotse aho ngaho. Urabyibuka? Yego. Icyo gihe Abarundi Red Tabara ari ahantu bita za Marimba, yari ahantu bita ngo ni kumwite, yari mu Masanga, yari mu Ibumba, mu Rubumba, yari mu Gateje, yari mu Gipupe. Abarundi bararongora basigare Tabara ahantu hose, bakubita umunigi bava mu Rurambo, barahuruka mu Minembwe du centre mu Madegu. Ngo bashike mu Madegu bahamagara abashefu. Bamaze guhamagara abashefu baravuga ngo twaje turi Abarundi. Uganda leta y'u Burundi ariko ngwije kuza yigabura mu bice bibiri, igice kimwe kija muri Nord. Bakavuga ngo bagiye kuri coopération bilaterale na leta ngo kuja kuri Red Tabara, kandi muri Nord nta Red Tabara ari hari. Direke imisi yose babesha ngo bari kuri Red Tabara, icyari cyabaranye muri Nord nico cyari cyabaranye mu Minembwe muri yanyaka yose cyane. Sinzi ko usunze ko banumva ko narumurisa. Turakumva. Ngo bamare gushika mu Minembwe babwira chef ati nimuduhereze inzira tuje kuri Red Tabara. Aba chef atoyaye musubire ku Red Tabara gahanga handi hari, musubire mwayisize inyuma yo muvuye mu Gipupira hari mwarahatambutse, indondo yose Red Tabara hari mwarahatambutse. Bagira iminsi y'abanegosiya na General Sematama ngo nabahize inzira baje kuri Red Tabara, kandi baza wiri ngo buce Abarundi bonyine bafata inzira babaheza inzira y'Agakenge, bamanuka mu Rusuku, bashika mu Rusuku bazamuka mu Rugezi bahura n'amayi. Ubwo hagati aho ni iyihe mpamvu iyo babaha inzira byarugenda gute?
icyo bashakaga kwari kugira ngo twigwane kubaha inzira bakavuga ngo babahe inzira babise muri amarango nibo bawukipa amarango. Okay. Bawukipa amarango bongere kandi bakora bongere kandi iya access ya mayimayi leta yambuwe nibo bayisingira no mayimayi so zinjira mu Minembwe. Twigwana biravuga toke inzira gakenkira hari mugende muje guca iriya za Kizura muzamuke mu Rugezi murase Tedi Tabara mwavuziri irwa Nyazogeye. Baragiye bamaze icyumweru kimwe mayimayi n'abarundi baratera ku Kivumu hanyagwinka n'ihene n'ibipfura binyazwe n'abajya basirikare b'abarundi bavuye mu madengu bafatikanyije n'amayi barya bazungurutse baca mu Rurenge kandi bazaga gushakira Tedi Tabara mu mihana y'abanyamurenge gusa ikayabo yo kukizimu nta mihana wenda bagiyemo mu Gipupu cyangwa mu Rugezi mu Gipupu abarundi kuva barega muri plateau ta operation barakandagira mu Gipupu bageze mu Gipupu rimwe hanyazwe inka zishinya bindi zivuye mu mikenge n'ibuziguka barasipuka ngo mu Gipupu n'ababembe bazibahereza baragaruka. Nta yindi operation leta y'u Burundi yari yakora kuri Tabara habiri operation leta y'u Burundi yakoze kuri Tabara yayikoze 2018 General Sematamaki mu Rurambo bajya batubeshaga ngo niyo ngo yarashe ngo Tabara. Oya ntabwo bigeze bagera no masango abantu barashe Tabara ni General Sematama yarabarashagaza za Marimba n'umuhungu witwa Masomo muri Twigwane ndabyibuka. Icyo gihe abarundi bari bataraje muri Kongo baragiye mu Rurambo bashike baragaruka Burundi bonyine baravuga ati twasanze umwanzi wacu karagwana n'abanyamurenge ari Tabara. Kandi bari baranoheje n'abasenyema zabo zija mu Minembwe gucekinga ko Tabara bashike basanga Tabara niyo twikiye abanyamurenge basanga Tabara niyo hari rwana n'abanyamurenge ariko nyuma baraza baca kuri Tabara umwanzi wabo abari umwanzi wabo kubera kuko nico kintu nabwiye abantu depresane ko abarundi bagiye bagiye kurasa Tabara basket bagiye kuri mission kurasa Tabara bagiye bagiye kuri mission gusenya abanyamurenge no kubica niyo mpamvu ibyo bakoraga byose yari order ya leta ari nayo mpamvu leta yakoresheje Tabara itigeze emera leta y'u Burundi kurasa Tabara. Ngo bari babwiye ati mwebwe murasa bo twababwiye ubwo turi kuvuga leta ntabwo ari abarundi muri rusange ubwo ni leta y'abadede y'abadede. Donc bageze mu Minembwe leta ya Kongo yarababwiye ati umwanzi tubatungira utuki no murasa Tabara leta ya Kongo yarayifashe irayijanisha bita mu Gipombo abariho bicara abarundi bakoresha operational regime ya Ndayishimiye ikoresha operational na leta ya Tshisekedi ariko idafite autorisation yo kuja kurasa Tabara kuko siyo mission y'abajanye. Yego sinzi ko unyumva neza bwana Rumurisa. Yego ngo buke noneho M23 imaze kuva mu Bunagana igeze za Masisi baba bazamura faze yo kuvuga yuko abanyamurenge bacumbikiye M23 wibuka kuko hari wonju ya muri Gantama yavuze ko M23 yareze mu Minembwe cyane uravyibuka bwana Rumurisa. Yego donc aba bacu b'abanyamurenge baguzwe na leta zibatekerera icyo bakora bitewe n'icyo leta yayipangira abanyamurenge muri Gantama yavuze none ko M23 yareze uwo munsi abarundi bari barahantu bita mu Kinyoni baratera mu Gihambo umunsi batera Twigwana baragwana mu Gihambo ari muvyibuka bari gushaka M23 kandi bohereza itumwa zabo ziragenda chez sangata M23 umunsi wa kabiri leta yavuga ati abo mwasanze ni banda turi twikwane ni mugende mu irasi baragenda ngo bashike baranehumbiya cyane Twigwanira barasa kugeza aho bazahamagara Twigwana ngo ndimo turasa twari twaje muri patrouille nabyo ndabyibutse urabyibutse nabyo icyagiye deje bari batangiye kuvuga yuko M23 yarenze mu Minembwe ikiri Masisi itarafata Goma sinzi kubyibuka neza. Iyo faze yo kuvuga ko M23 yaje nayo barayigwanisha ko M23 yari itarangira no muri Goma batangiye kwirasa Minembwe wihuta iminota nje tarangira staragira kuri faze. Donc abaturage batangiye kuzira M23 ikiri Masisi urumva kino narrative ko muri byo baturasira bakaturasira ikintu bakavuga ngo turavukana n'abari muri no tugomba kurasa. Okay, iyo mubwiye abantu ko ari ideology ya genocide ko dusangiye koze gupfa twese ko twatuze ko turabatutsi mukareka kuvuga ko M23 yageze none se M23 yavuye Masisi tarafa kazi muri leta ngoruko enga. Murumva rero uko faze zagiye zikurikirana nk'uko nagiye mbivuga aho ubu ngubu magingaya bikomeje kuba ibindi bintu batangiye kudeployinga mu Minembwe kandi badeployinga mu Minembwe just for one reason kugira ngo bakore block y'aba baturage
baniki none batariko bati mureke dukore prokisi tuniga abaturage kugeza ikibi twakoreye abatutsi n'abaturage muri Kongo dutangire kwereka amahanga kuko abanyamurenge tubafite neza batangira kubahadikisha kubonga ariko bahadikisha ibikorwa bibi abanyamurenge barayibona kuko takindi babanze no kubarema mu intambara no kubica baforma zira sentire zose zashizwe muri karakarire guhera ikaziba kugera Minembwe hari sentire 5 zifunga kugira ngo umunyamurenge ntabone ibyo kurya urazibuka ko AFC izamukana na General Sematama baciye mu barundi barenga ibihumbi yara muri Rwanda bizungurutse abaturage kuva mu Kamanyura kugera mu Minembwe Rubirizi yose yari yuzuye Masango yari yuzuye kugenda ukera za Muramza ukarenga muco hagati kwa Nteberwa icyo nshaka kuvuga niki fanda y'intambara yigiye twarwanye na Mayimayi biroze bishambuke yigihe leta yakubikiraga igihe leta yagiye kumugaragara yisha abaturage mu mazu uyu unategereye ugiye umuntu witwa Kongora avuga yuko leta abanyamurenge bagomba kuyivumerera nta mugambi yigeze igira abanyamurenge benshi bapfira iruhande rw'amakaya leta imihana y'abanyamurenge yose yasenyutse ituranye na leta inka z'abanyamurenge zanyazwe leta ihari jewe nza nibuka umunsi chef d'état major y'igisirikare cya Kongo arara mu Minembwe na komanda secteur na tede wa region na ademeroge wa region mu Minembwe hari igisirikare état major y'igisirikare cya Kongo yari mu Minembwe tekereza hantu état major yaraye bwabaye nijoro saa 8 Mayimayi ziraza zikingura inka za Mugaza za Rubiri mu bitego zirazitwara. Yes, ngayo nguko rero ndumva ibyo nashakaga wenda ko dusobanukirwa ni ibice cyangwa ingingo zagiye zipangwa mu buryo bwo kurandura iyi zone ya Minembwe nabo mu bwoko bw'abanyamurenge aho wagiye usobanukirwa akantu ku kandi. Rero mu bigaragara urabona yuko step igezweho wenda mu bundi buryo ari iyi step yahawe P5 kugira ngo irebe buryo ki yazimya neza bino bice, ndetse yuko hari ibyavumbuye yuko misiyo bafite ariyo gukuramo bari abaturage bagasenya inzu zose zirimo kugira ngo habe ikibuga bagomba kujya bitorezamo kugira ngo bazabone nguko batoza urwa. Ni ibivugwa ariko ubona yuko bisa nk'aho ari nk'imipango ikomeye ya leta y'Kinshasa n'u Burundi. Nubwo ibi byose biri kuba ariko nakubwira yuko umutekano ukomeje kugenda ugeramirwa ku guhuza kwa Evariste Ndayishimiye ndetse na Kisekedi, bitewe yuko iteka n'iteka iyo umuntu agambirira ibibi Imana nayo ibihari. Akaba ari nayo mpamvu abo muri biriya bice bavuga ati twebwe ubwacu ntacyo twishoboreye ariko Imana yo irahari. Ari nayo mpamvu mvuga ni burya kwizera kurarema kandi kurema n'ibidashoboka. Ni nayo mpamvu gutabarwa kwa zone ya Minembwe uko byagenda kose icyizere kirahari kandi bizashoboka. Ino zone ya Minembwe ishobora kuzagira amahoro nyuma yuko iyi mipango yagiye ipangirwa yose na P5 niramuka itsinzwe. Biragaragara neza ko ugutabarwa kuzaba kubonetse. Ni munyemerere rero mbifuriza amahoro y'Imana, ariko mwese aho muri hose mukora icyo bita isengesho, musengera ino zone y'abakomeje guhura n'ibibazo bikomeye bitewe n'ikintu gikomeye nababwira gikomeye cyane. Murabona neza uko n'ubundi ingabo z'Uburundi zikimara kugera muri biriya bice zashatse uburyo zikorozinga ino zone ya Minembwe. Akaba nabwo buryo usuzume neza P5 yinjira mu Kundondo hari amakaritsiye yamaze gukorozinga, ifata abaturage irabafata nyine irabakorozinga ku buryo nta deparasoma n'imwe iri kubaho. Urabona ko uko ibintu biba bipanzwe ari nk'ibintu biba byaragiye bitegurwa, ariko bizwi neza yuko Imana ishobora byose kandi burya Imana niyo nkuru. Ni nayo mpamvu buriya
abantu bakwiye kumenya cyangwa bakamenya neza isoko. Hari abibereye hirya no hino, hari abagiye bava mu byabo bakagenda, ariko hari ababashije kuvuga ati twebwe tugomba guharanira gakondo yacu, akaba ari nayo mpamvu bari kurwana, kandi ni nako byakaranze umuntu nyamuntu akwiye guharanira ibyiza ndetse agaharanira n'amahoro, bitari ibyo kubivuga mu magambo gusa. Rero nimunyemerere mbonereho no kongera kwihanganisha bikomeye abari muri zone y'intambara, uburibwe bacamo zone y'intambara. Murabizi neza, abenshi bazinyuzemo. Intambara si nziza, ariko reka mbihanganishe, ndabizi muradukurikira muri benshi, hari abajyamo munyandikira kuri inbox nkabibona, ndetse nanahanganisha abarwayi n'abatameze neza mu bibazo runaka. Buriya mu ubuzima bugenda bugorana, ariko buriya umuntu atameze neza anarwaye aba ari ibindi bindi. Ariko nanabifuriza kwakira umwami n'umukiza kugira ngo aganze muri twe, kugira ngo intekerezo zitari nziza zose zijye ku ruhande. Nimunyemere rero mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwese mwahisemo kubana na Kigali Real News. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.